وصغر ما تبغى شوية مزروية سيغ دي دوكيوموني سينا وين ذاكي اشو تلقى كل دوكيومون ما دار ضفك نعرفو شي فحال طاسو نتغي مريض السير طاسو تيجي تروحون الور سي شو سيغ ذاكي سيغ ذاكي اوريجين دي زامازيغ كارتاج en Tamazgha, occupation et organisation du Pochouaki. Smith, organisation du territoire peut-être amazigh à la chute de Carthage. Ok. C'est le cours numéro 4, rôle des Amazirs dans l'installation des Romains en Afrique du Nord, romanisation de l'Afrique du Nord, l'Afrique romaine, état des lieux, le christianisme africain, le cours numéro 8, Vandale et Byzantin, en Afrique du Nord toujours, le cours numéro 9, la conquête arabo-musulmane, le cours le 10e, le 11e, le cours le 12e cours, le kharijisme, le khawarij, le 13e cours, l'idrisside, Aghlabide, le 15e, le 14e, le 15e, les Fatimides, le 16e, Sanhaja, Zirid et Hamadide, le 17e cours, le Moravid et Maravidan, le 19e cours, le 18e, le 19e, les Hafizides, Marinides, Abdelwadid. Le dernier, on a arrêté Georges, ça commence quelques années, sans Madharm. Peu de peuples ont autant attiré l'attention sur leurs origines. Les Amazirs ont fait couler beaucoup d'encre au sujet de leur ascendance. Et ce, depuis la plus haute antiquité. Depuis longtemps, les civilisations qui les ont côtoyées se sont interrogées sur leurs origines. Nous retrouvons des tentatives d'explication dans les sources grecques, latines et arabes, ainsi que chez les chercheurs modernes. Les thèses les plus diverses et variées ont été présentées sur le sujet. Cette question est particulièrement intéressante car elle illustre une caractéristique de l'histographie du passé amazigh. Elle mêle de nombreuses légendes, des thèses de toute nature, de diverses sources, des interprétations contradictoires et un certain mystère persistant dans l'inconscient collectif. شو ود يفن ود يفن ديالين وكذا عليه مسلين خرصو ما كاين ديالين ان هيستوريان كيرانا ايوا كان ديالو سكرا بغينا دي توفد نستروميت نتا هذا غادي سمكتين تقبايليت هذا غادي دينيس تقبايليت رجعنا دوالي ما الا تصوض ما تغار ما ديال ليكرون دونك ديال ليكرون شنو تزمر تخدمض تي با غروندير ليكرون يرنا اتسوخر لي كومونتير وي ارث التليفون ونا سكنت التليفون ونا في يديس تقصد تسوخر لي كومونتير داني غير سيديس هذاك ديفان ليكرون ذا مقران تسيوض غرض غامنا ثاني سكن وضر تطوشينا من كيني تسيوض غرض سليفغي وقاعد يقارن سكنت التليفون كست لي كومونتير راك ديفان ليكرون اكني واثا تغرض سليفغي وقاعد يقارن ثاروميث اثقرم اكني واثا نغادا
شو كان اين كنت توفدر نغار ذا قدي ديال الدوسياكي اين ديال الكوراكي نيميرو 1 اين كنت توفدر نغار تزوراياكي صفضنت غار ثاكارا سوفر كنا غفوش فحانس لي نوفيل روشيرش بلي ثينا كني نكاد سي اليمن نكاد سي الجزيره العربيه نكاد سي فارس نكاد سي الهند نكاد سي الجابون ثقادك هي كليت توام حتى كليت تموسني ثمانين ديال الفن سكرا لنا dans les textes, genre dans les textes grecs et latins, déjà au 5e siècle avant notre ère, Hérodote, l'historien grec que Cicéron nomme le père de l'histoire. Hérodote s'intéresse aux Amazirs. Ils ont fait des Troyens, ou du moins fait dire aux morts qu'ils descendent d'eux. Il décrit avec une assez grande précision le mode de vie des populations de Libye. ويجب غانا دي مسلاي غفاياكي طاوس ازولا طاوس هي طاوس بارطاجا لي دوكيمون شفنا وي كذا كي توب سكرين السياق ماشي دا زوز دار ورفقوا غارت نزوز ويد يوفان اثن نسقردش مالاني موسناونا يعني كذا سنتي دهكي هكاكي نهني سكرا بوينا راه دغرن ذا سمكتي كان والمسلاي فلاس تقبايليت يعني مثلا لي ريفيرونس يعني هذاك تفهمنا تغرض نفهم سي قبايليين وكاع غير يتكلي خنس اليمن باللي نكوني نشتري سي بابا براهوش نا سي بابا نوح نا سي بابا ادم تيكلاخ دونيت شحال هي سكيت لا اقبل هذه اللي ربي نبرهوش ربي موسى ربي محمد يتلا الدونيت الا يمدان دي الدونيت قاعد انا غرمي وين قاعد انا سميس اسيمتي قاعد سي الدونيت وقبل كنت يوضك الله قبل كنت يوضيه هو غدونا زورو غسطرا شي فلافيوس جوزيف فلافيوس جوزيف كي يتوفدر نتاكي ولاش الساكي لوريجينال بوين يوران فوسيس المسيحيين المسيحيين يتوكلاخن سلا ريفيرونس نفلافيوس جوزيف هاي انت فلافيوس جوزيف اين يوران فوسيس وري قيمه راه زوينه الشي من خطر انك يوران يعدد دوك كيفاش ناكل سميت لي بريتر لي زوم دو ليغليز كلهم ورانا ناس كاين بغانا دونك اون بو دير كان دي فيس دو برهوش voilà ثنوني دايره برهوش chez Flavius Joseph on peut lire qu'un des fils de Barhouch Ophran se serait installé en Afrique واش شو تدي بين دار فريق توقف سي الشرق الماس يروح دار فريق توقف من غير وثيقين غادي نغي اللي كان هو باقي يخدم السنه اسفخسنا واش شو تدي بين غارنا دونك d'après Flavius Joseph on peut dire qu'un des fils de Barhouch Ophran se serait installé en Afrique et aurait donné naissance au peuple amazigh. On retrouve ses origines orientales bien plus tard chez Procope, s'appuyant sur les vestiges puniques qu'il découvre en Afrique du Nord, notamment des stèles écrites en alphabet phénicien, ainsi que sur le livre de Saint-Augustin, révélant la persistance de communautés parlant la langue punique. Il défend la thèse d'une origine cananéenne des Amaziens. Les sources arabes vont-elles aussi chercher en Orient ainsi que dans les textes bibliques l'ascendance des populations amazighes nord-africaines.
دونك ارتز ما كذا وندني غيه ارتز وريقي زيك وكل خا كلي نكنعان شتلان برهوش باللي نسين اشو ما تروح تغرد كوارتا كارا اشويت شويط وين يتنادين يتسافى قال ناس ضروميت كي شارج تروف. En prétend que Ifrikos, un roi du Yémen, se serait dirigé vers le Maghreb pour y affronter Djargis. Victorieux, il aurait laissé son nom à ce pays, l'Ifriqiya. باللي يفرقوس يفريقوس إلا ذاك اللي من اليمن أقارنا ثايداد غير تفريق أوكافا يوكيني غادي يخدم طراد يجرجيس سقيت يربح يفريقوساكي يمحى اسم نجرجيس يغالي يتجد يسميس إثفريق بلي ذواكي إذا سيغاني اسم إثفريق. En découvrant le peuple vivant sur ce territoire et ne comprenant pas sa langue, il l'aurait appelé Berber. إيه طاسة كوش تقصد لك ولا كوارت زواريكي أشو قارنا ستيدت وساعة يشتغل ناريا تسدو لأن ماشي 10 وثمانية ساعة. les thèses modernes. Là, ça devient intéressant. Niki glan da Mazighi, glan da Qbayli, يكسان ذك وذرار أما ذرار أما ذك كورثي. أنا نروح نولي لي تيز مودرن. واد ديالي نادي تقارد شوالا في لي تيز مودرن. ما إلا سي اليماني دني كان غنسي نظن. وزري غير ما إلا تفاق في اللون ثرومي ثاكي إذا وندقارق هات وسقينا راه. Alors, les thèses modernes entre récupération et instrumentalisation. On retrouve dans les grandes synthèses citées en introduction des références aux textes grecs et latins. Winathagoum Mercier cite Procope, par exemple, dans son histoire de l'Afrique septentrionale. Les textes arabes sont repris par des grands spécialistes engagés par le ministère français de la guerre pour explorer le territoire algérien. Madame Monsieur Carrette rappelle les thèses énoncées plus haut sur les origines bibliques et yéménites des Amazirs. Les historiens maghrébins suivent le même élan et nous retrouvons chez l'historien marocain l'Aslawi la volonté de faire le lien entre les différentes théories. Chez lui, les Amazirs seraient bien fils de Canaan, fils de Shams, Shem, fils de Noé. Shams et son peuple, les Yéménites, auraient dû fuir leur terre suite à une querelle avec son neveu, le fils de Sem. Ils arrivent en Palestine, alors gouvernés par un roi nommé Goliath. Goliath, يغضل زيزثون داود استفلط أرجلونير. Il seconde dans sa lutte contre David et émigre vers le Maghreb après sa défaite. باللي نكون يسيمازيغن أنواع إذا جدي ونغ Goliath. تفهم ما كاكي Goliath كيف يخدم من سورة دي أوليود Goliath دي دافيد دي Goliath باللي نكوني يخسر Goliath يغضل شتلاقين براوش وقوم يقارن داود ويقسعن 1000 تلاوين. داود يسعى 1000 تلاوين يرنا يسرد سنينس نغ الجنودينس نغ العسكرينس سكيرا وعسكري ويقسعن تمطوط تشبح أثي شقا سنين ياك شقا غتروح تخم بالطراد دا كيني واشو يوكنا سيكس تمطوطيس سيكور تمطوطيس أثنا واش انت مش يتوذرنا في زيزة سن داود. باللي ما ثغرضك كي جينا تفهموا باللي نكوني ماشي د مسنسن ماشي ديوفا ماشي د كايا ماشي د كوسيلا ماشي د هذا نكوني جدنا غا منزو Goliath العياذ بالله Goliath. الشهية هو يسن
Alors, qu'est-ce que Smith Aslaoui complète son récit par des légendes, largement influencées par la mythologie grecque, qui court chez ses pairs. Le Maroc serait la patrie du géant Atlas, dont la fille maîtresse de l'île de Smithwagi, d'Ojiji, aurait retenu un temps le héros Ulysse. Ulysse et... Ulysse وميد سوالت تيلاوين البحر. Ulysse مارس هي تغراتين تركيكي تقشر عريس. تغراتين Ulysse كي تشوف در فلاس هو كناريس اللي تاكي كنت تغراتين كل تركيكي تقشر عريس. ما ولا تي محرم هذه ولا تي محرم ذاك الفوضى نيجيري نيجير الساقه يتظلل لك الدونيس. Ulysse شوف يوتيك Ulysse كي الحوذي البحر كي يبغى يسلان قبيلي دغا تلقى تقولش داري الناس حفشت هذا السوال تاع الساقه. Alors selon d'autres mythes, le Maroc habité par le géant Anté, fils de l'océan et de la terre, aurait été tué par Hercule. Hercule الساقه اسمي سوينا ميلوس ريميلوس. Selon lui, selon M. Aslaoui, les Amazirs bruns viendraient de l'Est, des Libyens, voire des Coptes, venus d'Égypte. Il fait des Amazirs à la peau claire des Celtes, descendants des Atlas de Platon. Eh oui, M. Aslaoui, il dit que c'est Nice. Ils auraient considéré qu'il y a des Isoires. Sinon, il s'appuie sur la présence de monuments mégalithiques similaires à ceux que l'on retrouve en Bretagne. Les Bretons. Les Bretons, les Bretons, tu peux dire Kouza, mais c'est ni Kouza, mais Kouza. Qui viens, on va boire un verre. ده السلطان كودت أثنيه شراء سلوغا يقفايلين سيدا ساون اللي قد صر شراء وشان سيليا ماشي كنا شراء سيلي غولوا سوك ساوني صبن داك سيلي تيريتوار ليبيريك الساقة les Atlantes de Platon. Il s'appuie sur la présence de monuments mégalithiques similaires à ceux que l'on retrouve en Bretagne, en Espagne et au Danemark. Elle est chouette, c'est une serre. Elle dit qu'il y a Dunkerque, quoi, les Pays-Bas, quoi. Maintenant, c'est les Pays-Bas, ça va chouette à cause. Les Pays-Bas, c'est comme ça, حانوت هذاك السرسن ديالنا الطابله اكين انت كتحشيش الدواء تاكلش الحوط تاكي غاتشكنوط تاكي غاتنزل التلفزيون تاكي غاتشرطي شويه الشابي تاكي غاتشرطي شويه الراديو نزل الحشيش لي Pays-Bas ما الا تعدى الدنمارك الجدودي كتعوض ديك تاع حشيش تروح الخلوي غير تكمل ديال الدنمارك رحت صورنا غير الدنمارك ياه رحت له اللي مراد زروج الفاوي الساقه باللي يولوج الفاوي اللي مراد زرك سي الدنمارك يديروا على الساقه ماشي غادي يفرح انف Danemark, un nord de Danemark. Ce rapprochement avec des peuples européens se lie aussi dans l'histoire de l'Algérie de madame de monsieur S. Gézel, Naïsmi Sokhsaragin, de madame monsieur G. quelque chose, Smithwagi, Marseille. Et Flen, Hiver, Naïsmi Sokhsaragin, la présence de Nord-Africains à la peau, aux cheveux et aux yeux clairs suscite de nombreuses interrogations et autres fantasmes. Des fantasmes. Et ben, dans le Danemark, c'est les Pays-Bas fantasmés. Il y a un fantasme. تذكري تنغزاكين السبطال وحميموش تميغ من الساقة اشو المين يجيب اشو يشتينكن اشو ياكل لي كوكيتيرين لي فيترين انف كان انف وين يقار بما تقول هذه نقي كوين والفاس تيسلوم سدراري يشوفان on s'interroge sur une proximité avec les Libères les Ibères
entente de rapprocher la langue amazigh et le basque. هذا ثورة ورقم اللي برطو اللي كوزنا ورقم اللي باسك اللي كوز يقدروا ياكل اللي كوزا سيوا ولكن نروي كذا قدنا الرب بغانا ذا شافينا كوارساني دانيا وبغانا راه هذا غتجن غير يماننا بغانا ذا قنن بلا ربي غير اللي مراه يفان هذا قنن شجره هذا لي كروفيت نغا لي كرابو نغور زري غشنو وغراه قنن اويد كان هذا فن اي نغور هذا قنن اويد كانوا نتغيما راه غير يماننا بلي نكوني امس زاد من وضع. La présence de Nord-Africains à la peau, aux cheveux et aux yeux clairs suscite de nombreuses interrogations. Donc, nous avons il s'interroge sur nous. Il s'interroge sur nous, sur notre présence sur Terre. Pourquoi qu'ils ne viennent pas nous poser des questions directement بغينا ذا قنن اويد كان توافد روا البلدي ماشي نكوني لا قنن على كيرا فوالا مو ماشي ذيك الناحيه مو ماشي الشرق الاوسخ د الغرب الاوسخ مو ماشي لوريونتال لوكسيدونتال مو ماشي لوريون لوكسيدون اويد كانوا توافد روا البلدي نكوني قبيليين هذا وهي نقول la présence on s'interroge sur une proximité avec les Ibères. On tente aussi de rapprocher la langue amazigh et le basque. On trouve des similitudes dans la toponymie de l'Espagne et de l'Afrique. On questionne d'éventuels métissages au moment de l'épisode vandale. نروح على ليبيزود فوندال نولي alors ذاك كيقال tout est bon finalement tout est bon pour faire des maghrébins des étrangers تسكر ثورة انا ولي كذا ونقرا اللي مروف انا ذا قنن ورزري غشو وغرسي هذا قنن اويد هذا قنن وغتنفنا راه اليماننا اغتفنا كنت قماماسين تي خيداس تي مورداس باللي انا وكن يورس وفاكن غافوش بحال tout est bon pour faire des Amazirs, des étrangers en Afrique. وقت قارن ديت سداويني رومينا الساقه ماشي ديت الجلفانه ديت كيك دانا لا وقت قارن les universités européennes. Tout est bon pour faire des Amazirs, des étrangers en Afrique. Il est vrai que les Amazirs non, il est vrai que Simouzra est une terre d'invasion. Toufla, ذاك التوفله l'invasion صرميت الغزو استعرف سفلى استقباليت. Il est vrai que Simouzra est une terre d'invasion, de migration et d'échange. Cela pousse vraisemblablement à s'interroger sur l'origine des populations qui y vivent à différentes époques. Seulement, faire des Amazirs, des Celtes, insiste sur leur possible origine vandale. Et leur حميد زايد يقرن حميد اكسل تخيل كالساق نظير ثم الى هتشوف زايد غرضه ولكن لي دوبل اساك لي دوبل سيك ياكل لي غير جدات فيها ساقه لا زاكي اللي سميتها ما كتغرى ولكن حميد اي لو زاكول لا كولتور حميد. La culturation sous la domination romaine a permis de justifier la présence européenne, notamment française, en Algérie, au Maroc et en Tunisie. De fait, les Berbères, les Amazirs sont liés à l'Europe, aux Basques, aux Bretons, s'ils en sont originaires. Et puis, il est ça كان غريب سيدي حميد الناس ونا زكنت تسالون تيتا يثورا هذا ونكمل هكا نغدا لي ما تمسليم شويط ني غاثا تزمر ضد دليل يعني غاد غرض
يفكي دافودي غنمزوكرا شويط نسقر الشوال انا وضع نقلا غنسدو غير الصنديد نسدو غير سوزال نسدو غير الوغ عندك يدبض ثورة اللي مريد حميد انت كان رديك من خاطر فداني مسلين هناك وعرنا كل لي جي لي جي مي لي تي مي لي اش مي مي كدوليز حميد كوش تيسن كنت كذا قال لي جي كود لي انا ما نظن مكاثن دغرض لي chaque thèse renvoie à des ambitions politiques. Nous allons faire ça. Mais les ambitions politiques, c'est l'ambition politique à l'ambition politique. C'est une spirale. Ambition politique sur ambition politique. Alors, je vais faire comme ça, نبض غير صمنار نجوج على فوق 27 مازال les ambitions politiques. Oui, les ambitions الساقة. عندك نبض ثورة. بلا les ambitions politiques. Alors, arrjo. Notamment français, voilà, وكي غارختيد. Les Amazirs sont liés à l'Europe, ils sont originaires. Et puis, ils ont longtemps vécu en présence de sa culture latine. La colonisation française n'est alors que réminiscence de ce faste passé où l'Afrique du Nord était le vignoble, l'oliveraie, le grenier à blé de Jules César de Rome. Chaque thèse renvoie à des ambitions politiques non avouées. Il n'est pas anodin. Là, je trouve anodin Hamid. Il n'est pas anodin dans un monde de pensée gréco-latin d'attribuer une origine amazigh, barbare, aux morts. De la même manière, nous pouvons penser que les thèses sur une origine arabe des Amazirs auraient permis de justifier la guerre sainte au Maghreb. Ce qui est certain, c'est que les Arabes se sont servis de leurs esclaves. Qadar, les esclaves, donc, de la même manière, nous pouvons penser que les thèses sur une origine arabe des Amazirs auraient permis de justifier la guerre sainte au Maghreb. Ce qui est certain, c'est que les Arabes se sont servis de leurs esclaves et affranchis Amazirs pour faire poids dans les luttes, les opposants entre Yéménites. Waouh! L'arabe du Sud. Et Qaïsites, arabes du Nord. Les seconds étant plus puissants en Orient, ont laissé les premiers se disperser dans les provinces les plus lointaines. En Afrique, les Yéménites gagnent à leur cause leurs clients mawali en leur offrant des postes importants dans l'administration. Dès lors, les tribus amazirs entretiennent ce lien avec l'Arabie afin d'accéder aux plus hautes sphères du pouvoir. L'islamisation du Maghreb accompagne un genre nouveau de littérature qui s'articule autour de la généalogie des hommes et des peuples, qui se rapprochent du prophète, accèdent au pouvoir. On voit alors des chefs de tribus s'inventer des ascendances orientales afin de justifier leur position privilégiée. Avec le temps et l'arabisation des populations nord-africaines amazirs, ces liens avec l'Orient sont entrés dans l'inconscient collectif. Les origines arabes des Amazirs, initiées par une littérature de culture orientale, sont ensuite récupérées par les Amazirs eux-mêmes, au point que celles-ci, les appartiennent désormais à une tradition proprement maghrébine. L'islam kabyle, genre, l'islam kabyle. Nous le fait l'islam kabyle, chaya, ouais, وسزميرنا راه الاسلام محمد وسزميرنا راه الاسلام نقريش الطريقه الرحمانيه الساكي لي طون مودرن الا نكران باك بلس 5 بغينا المسلاين نوانا ثنيدي صح ووال ما استخداما ثاكي الاسلام كابيل انت يولي الاسلام يقلان يوني تيدي بن قرناس محمد فيس دو جون سيكي وريفانارا
الدليل ما تستقسم أولا ثقنا الحني زقزاو. Parallèlement à la découverte des textes antiques et médiévaux, les fouilles entreprises sur l'ensemble de l'Afrique du Nord révèlent la présence d'ossements particulièrement intéressants. Les anthropologues ont un nouvel outil pour répondre aux Qurayshites à la question des origines des populations amazighes. وش غير ثنو في كيونا ذني يعجبكنا كل حال تكما كلي. السعقة أو يغد الصنهاجة كوتاما تواليض الصح الجزائري. سعيد ولا مرة يا ذاكيني ساعة غاينا داك ديني يفايقيدن يا ذاكيني غاليد سورتي اليد داغ مسريد اين تزرد داغ تيدين اثنيسين. مني القرايه قد قرا كي ستروميت مني من ثي ارسني والكميد سوثر غادي يقولون نقرا ما الا غادي ما مسلم شويط شو ما الا ستروميت كيف غادي توفد درس قبايلي وكن دسلتي مثلنا غادسلت غادسل نكوتي تسوليتك موسى عمر دسلن دركز تاع مطوط مزي مقر خاطر ما الا ستروميت هكا ما كاين الا شويه الخصاص يمين ماشي قبايلي نقصي قبايلي ناكل السنه كتاروميت فهمنا كتاروميت اي انا نكوني كزوارن تا قبايلي تي كزوارن قبايلي دا شو كزوارن راه غور تا قبايلي تيس ماشي داين النظام. ولاش فلاس ما تبغى لي دوكيومون كي ساعه داكي او ما عندنا والو لي دوكيومون تصلصا ما تيدينا تصلصا خاطر سمكتي غادي تمشاو تكني. Donc, les apports de l'anthropologie. Les anthropologues se sont heurtés, comme les auteurs qui les précèdent, à l'hétérogénéité des Amazirs, au problème de la diversité des formes du crâne, de couleur de peau, de cheveux, L'article de Monsieur et Madame Compsagui nous éclaire sur ce sujet et révèle que les spécialistes ne déterminent pas de type amazigh au sein de la population sud-méditerranéenne. Les fouilles ont montré la présence de différents types de crânes, différents types d'hommes préhistoriques à différentes époques. يغالو هو المهندس يعني نغطس كويس يدي وثنك تسلقوا في قرنس الساعة حي حي والو هي وذا الشيخ الصغراي استمحقران تيتسالون تفهموا كان بلي استمحقران تيتسالون شاش على تخدم ايوا لو قلمون سيطار الصغراي هو هو السنه السادسه شدا سميت الالف وكذا الهمزه وكذا الباء شحال كنت يديو تسلقوا في ماكينه تتصلص نروح نقارن ماكينه قارن تد سيوتا كان تموغلينا سيوتا كان سيون وزن باللي مثلا يغالو قلمون سيدار الزمان ذكوي كي نورا يغالو هو تندي الصغراي سي انترنت تقول كان الزمان يدنقرا يغال السنه السابعه السادسه السابعه ناس مش كيتقارن يغال انت الصغرايين اشار تخدم يغالو قلمون سيدار اثر ماذا في ظن باك بلس 5 كيقارن اسمي سواكين لاطلون تروب لوم دو مشطا العربي العربي ماشي العربي العربي اسمي سواكين لاتيريا تزرد لي باك بلس 5 لاتيريا نزرم ذا شوز. L'ouvrage de Ginette Omassip revient sur les résultats de ces fouilles. Le plus vieil homme retrouvé sur le territoire nord-africain a été découvert à Ouagnoun en 1954. Non,
le plus vieil homme retrouvé sur le territoire amazigh a été découvert en 1954 dans la sablière de Sirnif, avec de nombreux outils et ossements. Il est nommé Atlanthropus Mauritaniacus Nicus. Et serait le plus vieil Algérien connu. Il appartient à la branche de l'Homo erectus, c'est-à-dire qu'il a dû vivre entre 1 million et 300 000 ans avant Allah. راح بلي تمسيغ شني في القرون تمسيغ زي تمسيغ في لي مليون لي بليون دي اليمن يونيك يقرا يونيك يقرا يسد سي اليمن يونيك يقرا يسد سي لي باسك سي دنمارك يونيك الور اش قارن le plus vieil Algérien connu. Il appartient à la branche de l'Homo erectus, c'est-à-dire qu'il a dû vivre entre 1 million et 300 000 ans avant notre ère. Ces traits ont pu être rapprochés d'un homme retrouvé dans la vallée de la Soumam, ou de l'Homo erectus asiatique. Cependant, la présence d'une industrie archaïque locale confirme l'origine africaine de l'Atlanthrope. Avant lui, d'autres ossements, avant 1954, d'autres ossements sont extraits en 1918, près de Shelroum l'Aïd. Il s'agit de l'homme de Mshta, l'Arbi, Ervi. Il serait un descendant de l'Atlanthrope et aurait vécu principalement aux abords du rivage de l'Atlantique, bien que son nombre se réduise progressivement. Il ne disparaît pas complètement puisque l'on retrouve chez 3% des Amazirs ses caractéristiques physiques, une forte capacité crânienne, la désharmonie entre la face large et basse, des orbites, des formes rectangulaires plus larges que hautes, et un crâne plutôt allongé. Il évolue à la même époque que l'homme de Cro-Magnon, connu en France entre 35 000 ans et 10 000 ans avant Allah. L'homme de Mishta, l'Arbi, aurait un autre ancêtre, un homme dit Atérien. En 1922, le terme Atérien est proposé par Maurice Régas pour désigner un sac à outils. En 1967, Monsieur Madame J. Tixier le généralise pour l'appliquer à un type d'homme propre à l'Afrique du Nord, Amazigh. Il ressemble quelque peu à l'Orinacien du nord de la Méditerranée, mais les deux hommes ont désormais un parcours indépendant. L'Atérien occupe un territoire très vaste. Sur le littoral, il disparaît au profit de l'Hébromorusien. On le retrouve dans la région de Tbessa, dans les environs de Tiaret, et disséminé dans le Sahara algérien entre 45 000 et 25 000 ans avant Allah. Ces trois hommes appartiennent à des périodes particulièrement lointaines du passé amazigh. Leur environnement vient confirmer la thèse d'une origine locale des Amazirs. Ils sont caractérisés par leur qualité de chasseurs et opposition aux civilisations suivantes des pasteurs et des cultivateurs. Libéro-maurusien, l'homme capacien et le mélalien. ولاش غير انا غان هيستوريا ان انثروبولوج ان اركيولوج libéro maurusien, l'homme capsien et le mélalien, Chérif Mellal. Libéro-maurusien, d'abord identifié comme un Ibère descendu en Afrique. C'est l'Espagne, c'est l'Espagnol et
est en réalité un homme orani. وهراني الساقة وهو ما خويا ايوا وهراني وهراني الساقة وكاع بغا نقال سوينا تدي راسي اسمي سوينا سي مدريدنا سي برشلونة يبغي تكون لا بايلا الروز الكمون الكوري لو بور الساقة دي شوريزو ايه القصد وهراني انت قال اسبانيولي دونك en réalité, un homme orani, finalement, de Dawarani, bien que la thèse espagnole a été reconnue caduque. Le nom est resté. Le libre maurusien, le libéro scientifique académique, alors, libéraux maurusien évolue dans les régions Ouharan, Mistghalim, Tlemcen, de Djidjel et de Annaba. Il évolue donc essentiellement sur le littoral algérien, littoral kabyle. Il succède à l'homme de Mchta l'Arbi. Mais il est antérieur à l'homme capsien. Ce dernier pourrait être un descendant de un descendant de cet ibéro-maurusien en raison d'un outillage similaire caractérisé par des petites pièces taillées supportées d'un manche en bois. نديسن كنعان براهوش نديسنك براهوش تيموشو هاكي كل لوتياج الدوزان تيغاوسيونا كاع تستخدم يتوذرتي سي داودي شوف ذا فلس 1000 تلاوين نكاح الوطن السبيات نكاح العبيد الأما يمزيغ اسمي هذا ولي كان لوتياج الساقف سو فاسيليتي لا في Alors, caractérisé par des petites pièces taillées, supportées d'un manche en bois ou en os pour en faire des outils ou des armes de redoutable efficacité pour faire repousser les Quraysh. On peut situer libéraux maurusien entre 17 000 et 12 000 ans avant Allah. L'homme capsien lui succéderait ainsi. قدر شقات نوفكا غنمشي لينا مشى كني ثورة ما كتكفي سناتني مازال كيدي صح ولا هذاكي انا فين هذاك فوق الدرس قدر تخيل كذا الدرس راش المذن. Alors d'abord nommé Protomée d'Eterania. On le retrouve très tôt en Afrique du Nord, vers 9000 ans avant Allah, où il prend le nom de Capsien, en référence à Kpsa, l'antique Gfsa, où les fouilles ont révélé de nombreuses traces de sa présence. Il est physiquement familier de certains hommes retrouvés en Orient et dans le bassin méditerranéen, plus grand et plus fin que l'homme trapu de Mchta l'Arbi. Ces caractéristiques physiques sont reconnues comme assez proches de celles des Amaziens d'aujourd'hui. Il évolue dans le Constantinois et en Tunisie, précisément entre les Nemchès et le nord des Chouts. Toutefois, on peut aussi le retrouver en Algérie, autour de Tiaret et dans la région de Boussada. En raison de sa forte concentration dans les environs de Gfsa et des nombreuses campagnes de fouilles entreprises dans la région, c'est l'homme qui est le mieux étudié des ancêtres des Amaziens. Enfin, il semblerait qu'un type d'homme particulier évolue dans le Sahara, autour de Ouigla, Tougourt et Deloued. On le nomme Mélalien ou Ouaglien. Ouigla, Ouaglien. Il vit aux alentours de 8500 et 6500 avant Allah. Il aurait pu être
en contact étroit avec l'homme capsien des Schutz. Il est caractérisé par une industrie particulière, grattoir, scie denticulée, microburin, meule et molette, et l'emploi de l'œuf d'autruche pour des motifs décoratifs. أني ذاك برهوش أني ذاك برهوش دافيدوش عشعوش أني دازنا كون كذا كدين ربي تمسلاي في 3 مليون افون الدين افون الله 3 مليون 300 افون الله الساق او كي تمسلاينا في برهوش الديلوج الناس الله يوينات ينوح كان يخدم تفلوك ثني سي كوش ديف كان لي مزور سينما تهضر بكذا كاس انت نضعني الله سيتي ان شاربونتيي اكينينا ماشي انت دينا انا ينحنوح اسمش وين نحنوح بكا يخدم تفلوك ثني سي كوش ديف كان لي مزور لو بوار يخدم شو بصغار ريس خدم شو يشد انا ريس خدم كون اذا كانت مسلا يقفل الله افون زمان قفور زمان قفور الور عندك يد بلاثورة. Ce qui résulte des résultats de ces fouilles est bel et bien l'origine autochtone des Amazirs. Ils sont originaires du nord de l'Afrique et on y construit leur civilisation depuis des millénaires. Depuis des millénaires. Les outils qu'ils ont créés et que l'on retrouve à proximité des ossements témoignent de cette auto Hamid, plus 5. Alors, les outils qu'ils ont créés et que l'on retrouve à proximité des ossements témoignent de cette autochtonie. Cela remet en question la théorie des migrations initiée dans les textes antiques et médiévaux et reprise par les historiens du 19e siècle et 21e siècle. L'hypothèse selon laquelle des peuples venus d'Orient et d'Europe auraient donné naissance à la civilisation amazigh en s'installant sur le sol nord-africain est rejetée par la majorité des anthropologues. شو دا ندير انا كنت نقرا كوارت زواره كنعان برهوش ليبيريك دنمارك دنكيرك غولوا باسك بروتون اكو الخرطي اكو تي كركس اكو ذاك الاخ اما كنا ودني لي مروفان لي مرتفن هذا قنن ارسا غرسي ويوفان أود كانوا نتوف ذرارة ذي قفايليين نتوف ذرارة ذي مزيغون نتوف ذرارة بلدي ذنكوني غير ثوا وال ذنكوني غير ثوا خال وهين وفغانا راه اشو ثورة ذاي نتوك ساسن ثورة وثقيمة راه ذي راديو تيسناث ناضي لي ان تي في زيرو ثورة ثقيم دار رجال نغا تشونفكا الساق ولكن شو غير تشونفكن لي مر لي زاني 70 اري لي هكاكين وقفايلي غادي تفهمن يمس ذورة راه كثي كذا الساق هاد زوارنا كسكويا كي الساق روحني لي فيس لي سيدي الساق نكوني نتوكل السي المزيان نتعلق توصى فين عيد حمد نتعلق توصى فين نساعدي بوطوسون يمرارون. Cela remet en question la théorie des migrations initiée dans les textes antiques et médiévaux et reprise par les historiens du 19e et le 20e siècle. L'hypothèse selon laquelle des peuples venus d'Orient et d'Europe auraient donné naissance à la civilisation amazigh en s'installant sur le sol nord-africain est rejetée par la majorité des anthropologues, qui cependant ne nient pas la réalité des invasions successives. Venant de l'Est, les migrations témoignent d'éléments culturels proches des cultures méditerranéennes et sémitiques. Venant du Sud, elles expliquent la présence du type négroïde
au sein de la population d'Afrique du Nord. Les invasions ne peuvent cependant pas expliquer les différences physiques des Amazirs. En effet, seuls 80 000 Vandales débarquent sur le sol africain. Ils n'ont pu être les ancêtres des individus blancs aux yeux bleus qui ont souvent attisé la curiosité des chercheurs et suscité les thèses les plus farfelues. Ce que l'on peut souligner, c'est la constance des auteurs à faire des Amazirs des noms africains et le caractère tardif des théories, les considérant comme des habitants originels du Maghreb. À la lecture des grandes synthèses françaises de l'histoire de l'Afrique du Nord, nous constatons qu'il existe un certain cloisonnement des études amazirs conditionnées par les contextes politiques et scientifiques. وصراحة راه اللي يعجبون السيري ذاك غدا لي ما تمسلايم وين يبغى نادي شكاثين وفقا ما إلا كرا غادا غديرنو نشوف يس مش هذا الدوغ نهضر جو غادا ليم يفاغ في اللون ويفي غارة l'évolution de la recherche sur les Thimouzra, les explorations scientifiques françaises et la khaldonisation de l'histoire des Amazirs. Ces historiens dont nous parlons ne sont autres que Ernest Mercier, Georges Marcet, Eugène Albertini, Georges Hiver, ou encore Henri Terrasse, des historiens du renom. Des historiens de renom. Leurs travaux s'appuient sur les premières traductions des sources arabo-musulmanes. En effet, les autorités coloniales françaises ont entrepris de connaître le passé des territoires qu'elles occupent et ont lancé de grandes campagnes telles la célèbre exploration scientifique de l'Algérie, organisée dans les années 1840. Les chercheurs collectent des données sur tout ce qu'ils peuvent, sciences historiques et géographiques, sciences médicales, physique, générale, zoologie, botanique, beaux-arts, etc., etc. C'est de là que datent les traductions des grandes chroniques sur lesquelles nous travaillons encore aujourd'hui. Nous nous trouvons Ernest parmi les scientifiques engagés dans cette expédition. Quelques années plus tard, le baron Mac Goukin de Slan traduit l'œuvre qui va devenir une référence, Histoire des Amazirs et des dynasties musulmanes de l'Afrique septentrionale d'Ibn Khaldoun. Les spécialistes ne voient plus que par cet auteur positiviste, particulièrement précoce. Nous pouvons parler de khaldounisation de l'histoire des Amazirs. L'article d'Ernest Carrette, publié dans l'exploration scientifique de l'Algérie, s'appuie exclusivement sur les écrits d'Ibn Khaldoun, notamment sa division des Amazirs entre Botre et Branès. Pratiquement absente des autres sources médiévales. Cette khaldounisation définie par J. Dakhliya comme un intense courant de faveur et d'intérêt scientifique qu'a suscité dans le contexte de colonisation l'œuvre khaldounia est d'autant plus profonde que les savants maghrébins en font leur source principale, comme nous pouvons le lire dans l'ouvrage de l'historien marocain du XIXe siècle, l'Aslaoui.
Au-delà de l'enfermement à ne privilégier qu'une seule source, le contexte colonial laisse son empreinte dans les lignes que les historiens produisent sur les Amazirs. Nous pouvons déceler dans la préface de l'histoire de l'Afrique septentrionale sous la domination musulmane du général J.I. quelque chose fort Biguet les traces d'un colonialisme bien ancré. Il nous est ثلاث مثلا قنتولني ديما اللي حميد نتسكن ما الا ليميتاسيون ما الا ليميتاسيون اسخم يا حميد كوكو في الجوج قط ويدي الصحراء حميد تخيل كحميد كوكو ما الا يا اسمي حميد اكسل ماذا قلت لي هذا زندغرض شويط كتقنتولني هذا نذفروه. Alors, nous pouvons déceler la préface de l'histoire de l'Afrique septentrionale sous la domination musulmane du général Fort Biguet, les traces d'un colonialisme bien ancré. Il nous décrit une immobilité propre aux pays musulmans, une histoire compliquée et monotone. C'est vrai, la monotonie, ما تقارتين سلمت القرآن أما قال لك تروحوا لنا التراويح وتقارن راه كان تيدس وقال لك تروحوا كنت تصلي التراويح اللي ما تقارن تيدس ما تفضل سورة البقرة ما تفضل تقارن سورة البقرة ما تفضل تطفى لا مونوتونية سي مونوتون الساقة أنف. Les Amazirs sont souvent décrits comme mus par l'amour de l'indépendance. اسميك وقي يوات خيك كنيد لا بروميير باج بور فير دي كابتور وحب صغار الدار سما كي وكذا ولا غير في الساقه انا رد قال باش نقول دونك دولا شكل الدنيا تقرا وتيه. Nous pouvons déceler dans la préface de l'histoire de l'Afrique septentrionale sous la domination musulmane du général Fort Biguet, les traces d'un colonialisme bien ancré. Il nous décrit une immobilité propre aux pays musulmans, une histoire compliquée et monotone. Les Amazirs sont souvent décrits comme mus par l'amour de l'indépendance. Et comme un peuple peu civilisé. وشقا تسمى مانا انديجين وشقا كون قلت غرام كون يكون غرارة الور وين ثاقي اسميس اس جيزالك dans la conclusion du 6e tome de son histoire ancienne de l'Afrique du Nord écrit l'intelligence تيكزي على سي مزيغن تيكزي على سي مزيغن نكون سي مزيغن وسعر تيكزي l'intelligence وسعر Tigzi, chez les Amazirs, ne réagit pas sur la sensibilité. Souvent, elle s'atrophie presque complètement à l'âge de la puberté pour suite d'excès sexuels. Elle est d'ordinaire très médiocre et pourvue de jugement et d'imagination. Épaisse crédulité, manque de clarté, de profondeur, de finesse dans les idées, impuissance dans l'esprit à se soumettre à une méthode, à rechercher les causes, à s'élever et à des généralités, à concevoir des abstractions. نكون تسيد اللي كان نكون تسيد في كان تسيد اللي اين نكون جاياونت اين في كان تسيد اللي عبود يروى إلا وين نتشي إلا مسك ما غسيد اللي نتجاون كريلا نتجاون مكيس هنا من قلت نتجاون سكريلا نفكاياون في كثر كان ثالويث كنت كثير اللي بركايا Donc, à concevoir des abstractions. Ces défauts expliquent pourquoi les Amazirs n'ont à peu près rien créé dans les domaines de la pensée.
وكيفان كان كي وسلاري سليمان ناس ويسلاري معطوب الوناس ويسلاري فاهم ويسلاري يشرف ويسلاري la pensée, ni dans la pensée, ni dans la science, ni dans la poésie, et de l'art, de la religion, dépourvus d'originalité, ils peuvent imiter, mais ils le font servilement. حميد ذا شو مقارن سيرفيلمون استخدام سيرفيلمون وقيد حميد إلا قتي دي غير تغتي دي السفام. Notre intention n'est pas d'émettre un jugement de valeur ou de dénoncer la validité des études datant de cette époque, d'autant plus que cette vision évolue au cours de la période coloniale. Henri Terrasse analyse l'indomptabilité amazigh comme la résultante d'un sentiment démocratique exacerbé, de la haine, de l'oppression et d'un goût prononcé pour l'égalité, trait de caractère qui résonne de manière particulière dans cette période d'après-guerre dans laquelle il écrit son histoire du Maroc. Il nous importe davantage de montrer à quel point les hommes sont les fruits de leur époque et que la thèse des origines amazighes s'inscrit dans un contexte politique particulièrement orienté. Les études berbérisantes sont ainsi portées vers l'objectif de justifier l'entreprise coloniale et s'appuient presque exclusivement sur l'œuvre d'Ibn Khaldoun et de quelques chroniques traduites, alors sans même les analyser. Ce n'est qu'avec Gabriel Camps que le champ des études amazighes évolue et que la recherche se décloisonne. ذي لي كومونتير ور ظريغ راه شي توفذرن مالي وني بغانا ديني يسعى تيكتين اذا كان يبغى تيديني ديش كاتين وف كاتين تسالي الكيست دز دنسل نبدو نغ داين ذي لي كومونتير كون وايدين ذي لي كومونتير ما الا الكاميرا ناضين بركة ثورة ولا شي قبايليين يغراني نتعاوزنا كي تاوين تصبح تفوز الويكاند جورج كون ما قلنا كومبس مشات تدغرا وزري غرا اللي مريض اللي ديو لي باك بلس 5 كانت هادي غرا كنيواتا et le décloisement de la recherche. Lire article de Salem Chaker, Guerreuse. À la fin de cette présentation, il semble falloir retenir que les Amazighs sont bel et bien les habitants originels de l'Afrique du Nord, territoire d'invasion et de passage. Les spécialistes ont souvent expliqué par les migrations diverses et successives la diversité de l'homme amazigh. Les légendes les plus extravagantes ont couru sur le sujet. Certaines sont venues alimenter l'idéologie dominante, relier les Amazighs à l'Europe, à justifier pour un temps la présence française en Afrique du Nord et cloisonner le domaine des études amazighes. Aujourd'hui, les anthropologues héritiers des travaux de George Camp concluent sur l'originalité et la diversité de l'homme amazigh et reconnaissent son origine autochtone sans nier l'influence culturelle et de ses différentes migrations. À la fin de cette présentation, il semble falloir retenir que les Amazighs sont bel et bien les habitants originels de l'Afrique du Nord. Urdu sirsi barhouch, urdu sirsi kinaan, urdu sirsi din qssamik, wala si din Mohamedik, wala si Yamaninik, wala si Danmarkinik, wala si Spanyolinik, wala زوينا إقلان يظلين إقلان السنة راه يلي نزكا ثورة ما إلاك شو تزريد راه غنسين يدكيض
معذور روح اسنادي ضاني سيني دكيض ما إلا ذنكيني نك زري غنسيني دكيض ما إلا كشو زري راه غنسي دكيض معذور وكثغال هذيك كنا غير كيما هذا يغال تسلق لا روح اسنادي روح اسنادي غنسي دكيض ما إلا ذنكيني زري غنسي دكيض فافا زري غنسي ديكا يمليس جدي غنسي دنيكا جدي جدي يمليس جدي سن جدي سن جدي سن جدي غنسي دنيكا ما إلا ذكون وين نروحو تقلب ديك تفسير نيوران نكوني ويورا نكوني تيمنا إذا اختي دنان وإذا اختي دينان دي باباتنا دي منزلنا تيماتنا أشو كان يقارن داكي يسomble falloir retenir que les Amazirs sont bel et bien les habitants originels de l'Afrique du Nord. الميرس إيوا قد شوز وكذا كيس تيمسيرين سي دي كور سترومي تيمسيرين سي دي لوسون وكذا كيس دي كور دروس يقارن وراوي رومين فلانا يقارن دي زونيفرسيتي اوروبيين ما إلا نكوني ونقرا نكوني تيماتنا وكي فافاتنا إذا يملان أنسيني دنيكا نزرا أنسيني دنيكا ما إلا ذنيتني مثلا سولد كارنيس تقسين فلانا يثور لنا وكذا يمسلين ولاش قبايليين يغرانا مزروي سنة شوية مزروية كذا تفكن شوية طفود أنا ثاني جالس سريد ما إلا كان دي قارن ثاني عيا تشغل غد حميد كوكو Carthage Antimouza, comptoir créé par des commerçants de Tyr, Liban actuel. Carthage n'est à l'origine pas plus importante que les autres escales phéniciennes, mais pourtant il va devenir la capitale de tout un empire, celui de la civilisation punique. Les cités de Lixus sur la côte marocaine et Doutik dans le golfe de la Tunisie existaient déjà depuis le XIIe siècle avant Allah. Le roi Pygmalion tue, selon la légende, le mari de sa sœur, Elissa, nom grec dérivé d'Elishat en phénicien. Celle-ci fuit son frère avec quelques notables et débarque en Afrique. Elle fonde Hadasht, la ville neuve, Carthage en 814, territoire qu'elle aurait négocié avec le roi Amazir Hayrbas. On attribue à Elissa le nom de Didon, Dedo en grec, chez Timée de Taormine, historien grec du 4e à 3e siècle avant Allah, auquel on accole des qualificatifs dépréciatifs: l'errante, la femme virile, la meurtrière. أي جيورن سوزكزاو المصادر كل مرة تجعل لي ريفيرونس.